U ovoj epizodi serijala Drop vodimo vas na Beljanicu. Nezvaničano jedan od 3 najteže uspona u Srbiji. Iako sa svojih 1339 metara iznad nivoa mora ne spada u visoke planine, Beljanica se smatra teškom za uspon jer se od početka staze kod planinske kuće Suvaja do vrha planine savladava visinska razlika od gotovo 1000 metara. Smeštena između Homolja na severu i Južnog Kučaja na jugu, Beljanica se nalazi u središtu jedne od najvećih divljih oblasti Srbije. Poslednjih godina krenulo se u mukotrpnu proceduru, pa će uz Staru planinu Beljanica i Južni Kučaj postati novi nacionalni parkovi Srbije, prvi novoformirani posle više od 40 godina. Naš uspon počinje od planinarske kuće, nešto više od 50 km od izlaska sa koridora 10 kod Markovca. Polazna tačka našeg uspona na vrh Beljanice je planinska kuća Suvaja na obali reke Resave. Dobrodošli na planinu Beljanicu. Nalazimo se ispred planinske kuće Suvaja. To je kuća planinara iz Planinarskog društva Beljanica iz Svilajnca. Ona je sagrađena sredinom prošlog veka, znači sredinom 20. veka. Trenutno oko nas je reka Resava i s jedne strane je planina Beljanica, s druge strane su Kučajske planine. Mi se trenutno nalazimo na koti koja je 376 metara nadmorske visine i do samog vrha Beljanice imamo oko 906 metara visinske razlike, što je samu Beljanicu svrstalo u ozbiljnije uspone ovde u Srbiji. Planinska kuća Suvaja je legat jednog od prvih planinara Srbije. Poreklo ove kuće, samo ove objekte i to zemljište samo zemljište stvari su dobili planinari iz Svilajnca od Junge Draškoće. Junge Draškoće je začetnik planinarstva u Srbiji. On je organizovan 1875. godine sa planinarima iz Svilajnca, odnosno gimnazijalcima našim iz Svilajnca. Započeo sa tim planinarenjem u Srbiji i prve organizovane pohode upravo organizovao ovde na našoj Beljanici. Beljanica je prelepa, u svako godišnje doba je vredi da se obiđe Beljanica. Čudotvorno je, puna je vode i dobila je samo ime Beljanica po tom belom krečaku koji je karakterističan za ove predele. Za predele Beljanice, za predele Kuče, za predele Homolja. Ova lokacija je pogodna i za polazak u pohode ka drugim planinarskim destinacijama. Odavde do planinske kuće Suvaja kreće staza do samog vrha Beljanice, međutim odavde kreću staze do vrha Golovrsca, do Vidikovaca raznih i to su neke do predela Sokolice isto može da se dođe. To je isto stanoviti masiv koji ćemo da vidimo kad budemo išli ka vrhu Beljanice. I odavde do samog vrha Beljanice je potrebno 4 sata. Laganim hodom, imat će jedan malo teži deo, to je deo Kapute koji je karakterističan za planinare kao je malo jači uspon i kad se popne na sam plato vrha Beljanice uživat ćemo u pogledima, odatle može se baci pogled ako je vedro na Kopaonik, može se baci pogled na planinu Rten. Aleksandar nas je pobliže upoznao sa živim svetom Beljanice. Planina Beljanica je puna vode, pre svega. Puna je raznolikog bilja i životinjskog sveta. Ovde na planini Beljanice je karakteristično da mogu da se nađu divokoze. Da, ali retko ih ima, dolaze dosta lovaca. Ovde baš zbog tih samih divokoza. Na samoj planini Beljanici je uočen i medved. Uočene su stopala medveda koji se kreće tu po Homolju i po Beljanici. Zatim ima i vukova, ima šakala, ima lisica, ima srna, ima
zmije, naravno, otrovnica, tu i ovi koji nisu otrovne zmije, ima poskoka, ima tih smukova koji, rekli, nisu otrovni. Oni su karakteristični za to krečarsko područje. Beljanica je jedno od najstarijih planinarskih društava u Srbiji. A kako ono funkcioniše u 21. veku? Planinarsko društvo Beljanica iz Svilajnca ima 132 člana trenutno i samo planinarsko društvo funkcioniše tako što se organizuju razni usponi po cijeloj Srbiji. Bitno nam je da obiđemo i našu zemlju Srbiju, da obiđemo i Balkan, da se družimo sa raznim prijateljima iz drugih gradova, iz drugih društva, da vidimo kako oni funkcionišu, da idemo zajedno sa njima na razne planinarske akcije i da ih dovedemo ovdje na Beljanicu, da im pokažemo naše lepote. Planinarsko društvo Beljanica već duži niz godina, preko 40 godina, organizuje prolećne dane na samoj Beljanici i prolećne dane i jesenje dane na samoj Beljanici naše. Na prolećnom danu, sad u aprilu mjesecu 2022. godine je bilo preko 500 ljudi, preko 500 planinara iz cijele Srbije, iz Bosne i Hercegovine i iz Slovenije, naši prijatelji iz Slovenije, isto iz Bosne. I to je uveličalo našu organizaciju i nam je bilo drago da ih ugostimo. Prethodnih godina i pre same korone bilo je planinara, bilo je i više planinara ovdje na Beljanici, bilo je 900.000 ljudi. Međutim, kako je došao ovaj period oko korone i oko ovih nestašica, broj planinara se smanjio. Staza od planinske kuće ide šumovitim predelom, zatim ravnim livadama, preko veoma strmog uspona pa sve do vrha Beljanice. Nalazi se pod samim ulaskom predela Cerjak. Cerjak je šumoviti deo poznat po samim cernevima koji karakterišu taj predeo. Iza nas se nalazi predeo Sokolice i to ćemo da vidimo još bolje kad budemo izašli iz samog Cerjaka. Beljanica je karakteristična po tome što se nalaze tu na samoj Beljanici krečarske stene koje su bele po postanku. I to jako su strmi tereni. Posle Cerjaka izlazimo na Konjski put, dalje izlazimo ka predelu Suvi Do i od Suvog dola idemo ka tom predelu ka puta koji je najstrmiji. Pre samog platoa gore na vrhu Beljanice doćemo do predela Solilo i na samom platovu jedno 15 minuta ićemo po platovu i doćemo samo vrhu Beljanice. Sam vrh Beljanice se nalazi na 1339 metara, sama staza je dužine 16 km, znači 8 km u jednom pravcu, 8 km u drugom pravcu i karakteristično za ovu Beljanicu, našu lepu, da je ona prelepa u bilo kom dobu da se obiđe i da je puna vode i životinja i da se nalazi sama Beljanica između reke Mlave s jedne strane, s druge strane između reke Resave i Beljanica se nalazi između Homolja i između Kuče. Znači, ona je daleko gromadna planina i to je karakteristika geografskog položaja same Beljanice. Sam dolazak do početne tačke kao usponu je do planinarske kuće Suvaja na Beljanici, članova Planinarskog društva Beljanica. Dolazi se naravno asfaltnim putem od pravca Svilajnca ka Despotovcu do sela Strmosten.
samoj Beljanici se nalaze veći broj pećina, veći broj ovih jama. Otkriveno je preko 100 pećina. Samu Resarsku pećinu koja pripada Kučijskim planinama su otkriveni Svilajnčani još 60. godina prošlog veka. U prošloj epizodi smo prikazali gljivu Amanita muscarija, na našem jeziku muhara. Usuđujem se da kažem da je to jedna od najpoznatijih gljiva jer je poslužila kao uzor za izgled otrovnih pečurki u ilustrovanim bajkama i animiranim filmovima za decu. Muhara je otrovna i psihoaktivna gljiva, prisutna u mističnim obredima mnogih drevnih naroda, a smatra se da su neke podvrste i jestive ukoliko se obrade na pravi način. Naziv muhara verovatno potiče iz proteklih vekova kada je prah ove gljive poprskan u mleku korišten kao sredstvo za suzbijanje muva. Mapa observacija u projektu iNaturalist pokazuje da je rasprostranjena na svim kontinentima osim Antarktika i naseljava mešovite šume i sunčane proplanke. Na Beljanici smo naišli na još jednu gljivu atraktivnog izgleda i živopisnog naziva. U sljedećoj epizodi više o tome, a ukoliko znate o kojoj vrsti se radi, uključite se i vi u neprofitni naučni projekat iNaturalist. Najstariji aktivni član Planinarskog društva Beljanica, Milan Stojanović, upoznao nas je sa istorijatom Svilajnačkog društva i sa ponovo uspostavljenim vezama sa planinarima iz Slovenije. Ja sam član Planinarskog društva Beljanica Svilajnac i sada sam potpredsjednik u društvu. Ja sam član od 76. godine. 46 godine sam aktivan u Planinarskom društvu Beljanice. Tako da prvi sled planinara Jugoslavije mi je bio kad sam išao na Tarih, prvi sled planinara 77. godine i odatle smo išli posle sve u celoj bivšoj Jugoslaviji, po Bosni, tamo sve Igma, Romanija, Jahorina, sve one planine bosanske smo obišli u to vreme. 80. do 82. Bili smo prvi put na Triglavu, jedna manja ekipa od 6 članova koja prvi put smo izašli na vrh Triglava. Još uvijek sam aktivan i idem na akcijama i evo, obišli smo sad više za nekih mjesec dana smo obišli u Crnoj Gori, bili smo na Rajcu, bili smo u Kladovu, ovaj dunavski deo, obišli smo sve ta mesta i vrhove i sve to. Tako da još uvijek sam aktivan, 60. godinu imam, što kaže, ali još uvijek se nosim sa ovim mladima i aktivno sam još uvijek u društvu. Mi smo zbratimljeni sa Radovljicom iz Slovenije, iz Radovljice. S njima smo još uvijek u kontaktu, sad su nam bili na ovom susretu prolećnom. Posle 20 godina ponovo se vratili. Znači, kad je bilo od 80-ih, kad smo se družili, kad je bilo ono srećno vreme, posle 20 godina su se ponovo pojavili, došli su na taj naš susret, doneli neke fotografije, uspomene, slike. Kako ne, što kaže, bilo je, znači, stvarno je, što kaže, kad vidiš nekog posle toliko vremena i skupili smo se tu stari članovi.
Charlie kaže da u Svilajncu ponovo ima mladih planinara. Oko 130 članova novih trenutno. Ranije smo imali mnogo dece i škole i sve dok je bilo, što kaže, dođu i kad posle odu na školovanje, kasnije sve to bude do 8. rasa, posle upišu fakultete, škole, idu na stranu i tako da su se posle odvajali ranije. A sad, evo, kako ponovo sad pokušavamo da ih prikupimo, ima ih i starijih i mladih, tako da ima od, što kaže, 12, 15 pa sve do 70 i kusur godina, tako. Ostaje mi još da vas pozdravim do sljedećeg viđenja uz poziv da naše reke, šume i planine održimo čistim, a boga mi mogli bismo početi da ih čistimo od tragova kulture koji su se akumulirali tokom godina.